Veliki pozdrav youtuberi, ja sam Radmir i danas krećemo da vam pokažem kako da napravite petardu. Evo ovo vidite potreban materijal, olovka, potrebno da napravite ovu neku cijev malu, potrebno je da bude malo tvrđa, ali ne morate, ako hoćete veću petardu možete napraviti ovako malo veću. Potrebno je to, potrebno makaze, neki papir, selotejp, potrebno vam je šibice, ova aluminijumska folija, potrebno vam je jedan fitilj koji možete da izvadite iz petarde, na primjer, evo na primjer ove, ona se zove Grom, nju možete da kupite, ona nije skupa, 8 maraka je i nju možete da nabavite u svakoj radionici gdje se prodaje pirotehnička sredstva. Sad, potrebno vam je kolaž papira ako želite da vam petarda izgleda ljepše i glavni sastojak je veliki petarde, veliki pirat iz koje ćete da izvadite barut. Kao prvo, od aluminijske folije ćemo napraviti čepove, jedan čep koji ćemo staviti s ove strane. To bi trebalo da izgleda ovako. Sada ćemo da ga stavimo u ovu cijev. Evo ovako će to da izgleda, to ne morate, ali ako želite da vam bude petarda ljepša, onda možete tako uraditi. Barut treba da razvrstate na sivi i crni barut. U petardi prvo treba stajati sivi pa crni barut. Crni, evo ga sivi. Evo usuli smo prvo sivi pa crni barut, tako u petardi treba da stoji. Sada ćete od ovog ostatka aluminijumske folije na nju ćete obmotati s ovim fitiljom i staviti u petardu. Trebalo bi da izgleda ovako pola da stavite. Deo ćemo staviti u petardu, ovaj gore će da izviruje kako bismo mogli da ju zapalimo. Eto, i vaša petarda bi jednostavno ovako trebala da izgleda. Eto, sada ćemo ići mi na testiranje ove petarde. Morate dobro da, ako želite da vam normalna petarda bude jača i bolja, mislim da bude kao veći razred, jednostavno morate da napravite veću ovu cijev i više i baruta vam treba. Kao što sad idemo na testiranje ove petarde. Youtuberi, uživajte dok gledate. Ljudi moji, krećemo sa testiranjem ove petarde koju smo sada napravili. Samo da ja šibicu. Idemo. Bježimo. Eto. Kao što vidite, ponekad se zna desiti da ispadne ovaj čep, ali to nema nikakve veze. Uz ovu petardu ćemo mi da dodamo još i Grom. To je bilo to. Ako vam se svideo video, ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo do sljedeće epizode. Ćao!